mohapi ka tharollo ka mane re ke late motaung eno wa eso eno ke re tsena hantse di re sokodisa ka nqa ena re tle re bona gona re tswa le kae ro mme ke ka mane ka tabeng tsa bosebetsi le basebetsi ka tharollo consultancy re a simolla ka jeno o mamele o mamelisise wena o le mosebetsi a re utlwe le hore na o tla kenya letsoho jwang ntate Mahapi ka o amela hle ka diatla tse pedi nna ne o nna setsedi ha le kwa ntate ka nte ke thabela o kena tsatsing la kajeno ntate wa ka wa phomola ba o fa epho ha se re tsatsana re tla phomola ntate se go tla nne re tekisi rand ka le ka ke thaba o le yona ntate o ke o fumana epho re lokela hore re tshwarisane ena ditaba tsa rona di ya mafelong a selemo jwale nako ena e se ke nako e mpe haholo e hloka hore re tshware ntho nngwe le nngwe ntate re tshwarisane re ya re ye kwana ntate yana re ntate taba re ntse re bua ka tsona le ke ntse fileng ka gola re ke nako ntse re bua ka ditaba tsa hlobo ya bana ba banyane Sotho ba utlwile ka nnete ba mpeng taba ke difeng gona moo ho jwalo ntate ha o ka hlokomela ntate re le kgweding ya leshome se re ke kgwedi le nngwe fela waneng ya leshome le ntse mmedi hangata ke kgwedi e sentse e le e phathane haholo ebile e kgutshwanyane hobane o tla fumana hore mesebetsi ya kwalwa hona mahareng a kgwedi eno fela ditaba di sa loka ntse re na le ditaba tse soka ba di lokiswa hantle ntho re e hlokometseng ntate re tlo bua ka yona ke ya hore e file ke mojao fela ntle ho ya mane a kgotseng o tsekwa nthwena le nthwane jwale ho sa tsebahale hore na re kena ka lekgotleng lefeng re kena ka hodeng re kena ka holane re etsa jwang tabeng tsena tsa bosebetsi re batla ntate re tla lokodisa he hore na ha e le mona re bona le lebelo ho ya teng Basotho ba tsebe hore na hana ba kena jwang na molao teng dibelo tse difeng tsamaiso ke teng hona makgotleng ya bohlokwa ke o bua ka taba tsena ne ke re ke tshwaetshwaela fela ka taba ya Mesakwane a neng a bua ka yona hobane ka nako eno ha na bua e ne le nako eo jwale e tlo taiba Moqebelo le nako yane ya letsatsi la phomolo ya boipuso jwale ho itswe le Mantaha e tla ba letsatsi la phomolo eo la felang ha ba jwalo mme ga re hlokomela hore ehlile qhekano ntse le teng re bonyane re mpe re utlwolle hore re le haeba e ka ba ditaba ha di tsamaya hantle mesebetsing mane taba ya rona e le hore fela re hlalose ka mokgwa o leng ka teng o ile wa etsahala jwalo ntate Hlephe ka ka Moqebelo wa la 4 wa la 4 kgweding ena ya Mphalane ne le tsatsi la boipuso le tsatsi la phomolo ke la makatsa fela ntate ke la ya hore bakeng tse ding o ntse o tsamaela o ntse o phutile kae ka mfong ha se letsatsi la phomolo fela e le lona le re tshepa hore tsatsi la phomolo ha eba o ntse o ntse wa sebetsa bahiri ba ile ba ela hloko ditemana tsa molao mo ntse re tsatsi le letsatsi la phomolo mme ha motho a ka sebetsa tsatsi leno o lefuwa moputso wa hae wa letsatsi ka habedi moputso wa letsatsi habedi jwale ehlile o ile wa etsahala jwang fela taba e kgolo ntate eo re ne ehlile re bua ka yona ke ya hona ke tsatsi le la Mantaha re ne re ya Gauteng le ha o ka sheba ntate marangrang mona le hohle o no ntso o tsamaya kasete gore koranteng ya mmuso ke kasete ntate e ntse hlalosa hore letsatsi la phomolo ha se fela se hore letsatsi la boipuso le thekiseditswe Mantaha ehlile Mantaha ke letsatsi le ikemetseng le hlalosela hore ke tsatsi le ikemetseng la phomolo ka mantswe a mang matsatsi a phomolo jwale a bile mabedi
e le hore haeba jwale e reng tabeng kapa sa ka wetella pele e yena ihle e tjho jwalo ntate re matsatsi a phomolo a bile mabedi ha ile le bane botoloki bo bonyane le hore dipuso tse ntse le ka tsatsi la boipuso ha e sa le letsatsi la phomolo tsatsi le ne le se tjheisitswe manta empa ha o ka sheba mono yo ho tsatsi la manta ke tsatsi le ikemetseng la phomolo ke nnete le baka e ka nna ba o bane la Moqebelo le letsatsi la boipuso la phomolo le wela Moqebelo le ho so ho tlile manta le ho jwalo ba botoloki ha se bone ba hore tsatsi le le tjheisitswe manta botoloki ke hore tsatsi la boipuso la nne le ka Moqebelo le ka Moqebelo le se letsatsi la phomolo jwale la manta e ne letsatsi la phomolo le ikemetseng ke le tseba ka le ba le la Moqebelo letsatsi la phomolo ba le ke letsatsi la phomolo ha ba ntse mang la matsatsi a mabedi a phomolo le lona go dira ya bala la tsebedi ka ya mabedi empa taba yo ke ne e ke fuwa bona tsena a phomolo e ka etsahala ka setso sena o ka lefa moputso habedi ka tjhelete ka kgetlo le na molao wona o e ba mo ka le ka tjhelete o ka lefa ka letsatsi la phomolo le letella ka mantse a mang le na la manta a le mabedi onda ya na le mabedi wa tsena ya phomolo nako gore re hlaloganye ntho tse tharo tse ka lefuwang ka tsela tse itseng ha o kgutlela morao overtime tjhelete le overtime ya ho sebetsa dihora tse itseng ka hodimo ho dihora tsa tshebetso o tla hopola le desepe hore moo lo tefo ke ya tjhelete ha se tefo ya go fa mohiri wa letsatsi le itseng a kumule e letsatsi la leo lefuwang overtime bono ha o jwang tsena a o reng ke ya phomolo ka senyesemane re ke rest day ga le wa rolotri go Sondag di ka ba ga di ba ga dira tse go so kopane fela tsatsi la phomolo e ka ba la Sondag ka bona la tsatsi se ka ba le teng la tla bona mo fa tshwetso go fela jwale le tsatsi le haeba letsatsi la manta le la phomolo ha se ding ka la manta eba mohirwa kapo mosebetsi o le mosebetsi ka tsela o hlakile ntate hore letsatsi la phomolo la hae jwale le welang letsatsi la phomolo ya setjhaba ena ke phomolo ya hae le motho ya sebetsang ka letsatsi la phomolo ya setjhaba le public holiday jwale mohiri ha ba sebetsa ka mohiri ha ba sebetsa ka manta e fuwa moputso ya habedi tefo ya teng ha e ke ya ba ya ho la fuwe letsatsi la leave ho lefa lena bono ebile ha ke tsatsi leno e le letsatsi la phomolo ya setjhaba ke letsatsi la hae la ho phomola ka mantswe a mang o lokela hore a fuwe moputso wa habedi ka lebaka la letsatsi la habedi jwale ebe re tla o lena la phomolo ya setjhaba e leng public holiday yona e lefuwa ka mekgwa e mmedi ka e lefa ka tjhelete kapo e lefa ka ho fana ka letsatsi la phomolo le lefellwang no go ba bona bahiri jwale re ba eletsa hore haeba ka manta basebetsi ba ntse ba theowe e ba bona le mokgwa wa hore o ba tsena letsatsi ya phomolo a lefellwang ho lefa lena la phomolo ya setjhaba ehlile ho jwalo ho lokela ho be jwalo ka ho bo le teng ho dumela ho letsatsi lena le ka lefuwa ka ho fana ka letsatsi lena la phomolo e seng ka amana
ba le fuwa maluti ba le fuwa ka le fasila yana haiba le dire ba le ba le fasila ba lo ya le bua le Ingat. ba le ne di palenya ta se mo se tla lwa ha re fika phala ne mane ke re bone na ho itsa le ke na ye tsai se di no de la no iswa ka ko pumule ya ka se ka mu so di kala ka ma da uno Ingat. Jadi, kan itu hai ba una le ta e sa ka mo e sa pere u ko le hana ko ti ya ka po e re mo so mo he ta te ba te lo ta ba ha ri ta e se va a anche lo na ma bo na ya jadi hari kita ni mentawena ki ko go me to ke sense e tswala ha ke te na o le te ke na ka man ka go tena tiro ta Rally, ich will gerne auch noch mal. Da Italiener hier da war ich und das geht ja auch. Antes die Jahre immer mehr die Ding, da auch nicht ja Ding. So man hat schon eine Hotel am See Liba Court, the Mafuta Man, was food. If you haven't a day, it takes me for a whole like Dalakapo Taco. One hour, Coseana, Simitina. You can see to an open. How can Sogomera that day? One while you are cooking, I don't know so much you got so much you got to keep it. Monamo, Udo, Tiwi, Hatilabino, Tewa, Hotalina, Hoti Arena, Yellow Hotalay Kimiti. Me, Haleano Gela, Yerama Hotama, living Kata, Kaulo, the Tama Soya. Ya okay ikile go tla lekile ke ne dira na tso mutso le fara tla tsela ile matam tawa za maiso ke di kebeti ka mo go le ka te bali a tsela tse wa mo ka di wa no fota leno di director bele ni na di kena dibagi dengan nanti juga nanti kali sesuatu yang dan hal sih hal nanti bingung ya tahu dan kamu naona wa 1994 uke akili tu bila balik itu oh kama nika apa dia ko bani la wete ni so kam se ni tu mo ata wolo o da ni bua ka na mo ni tu ko na he o ti ya o ka shela kama historia ya ina le ko ta le ni kama ta no o ko ki community ya côté de repos administratif quand il est de repos il est dans le modulage toujours du côté du population les théories étaient comité à néo du castal de ici le tata na le Ika ka so buela fatshe ba tla njutse ka mo Africa Radio Television ka mona na ba ntse ba utlwa ka pa che ba se bona bo Anatleta City bo Dangala le ba bambo Moki
le ngwana ba ntse ba mametse fela ba tla go jwetsa ne se kutlwa ka o theola fatshe ntate jwale tsamaiso ya di-UPR ntate e akile haholo lekgotla leno ha se lekgotla se nna le lemo tse ngata ntate ntse ya bona hlokomela di fetang 20 kaofela fela re na le mekgwao ya rona kapo sebetana rona hantle ke etsang le etse gagolla dikgang tsa mosebetsi le dikgang tse pakeng tsa mekgatlo ya basebetsi le mekgatlo ya bahiri kapo bahiri le basebetsi jwale e le dikgang tsena tseo re reng tse sa abeng kapo tse sa abeleng mosebetsi ya itseng kapo mohiri ya itseng toka gore ke dikgang tsa mosebetsi tseo motho a reng ebile ha ke monate gore ebe go etsahetse tjena ka lebaka la gore dilo o sebeditse hantle ka Seesimane ke unfair labour dispute unfair labour dispute tsena nna le sepe re tla di hlalosa wa le hletse taba tse ngata haholo jwale tshebetso ya bobedi ke ya hore jwale le eletsa mmuso bahiri basebetsi le mekgatlo ya bona ka ditaba tsa thibelo ya dikgang tsa mosebetsi ka mantswe a mang le eletsa hore haeba re bona e nahana ho mane ho yo tla ho ba le kgang e itseng e hlokang ho rarollwa jwale e ntse nthong di-UPR ho thuye mono le ho thibela kgang eno ka tsela e nepahetseng hore ke ska ya bakgang e tlo baka mathata haholo taba eo re reng e kgolo hape ke ya hore di-UPR hlile fuwe mahala a hore e fane ka ditaba tse amanang le ngole e fane ka dingodiseng ha o ka kena lekgotleng mono ntate tsena tseo di be ka pene kapo pampiri go ka sheba lekgotleng mono ho na le boto tse kgolohadi mono tse mebalahadi tse fanang ka melaetsa wa hore na di-UPR ke eng na e sebetsa jwale eno yona e pheta e re soka ba re e bona hantle e ne ntse e etsahala ya kwalela ke mona moo ho fanwang ka dipalopalo tsa hore na re thibetse dinyewe tse kae rena ho tseka empa tsena tsa tharollo tsona tsa ho rarolla tsona di bonolo hobane re sheba fela hore na ke dikgang dife tse fetileng tsa hlola mono teng ka nnete ke bona e ka re tlameha ho repisa haholo dipalopalo moo empa tsona di teng ha o ka ya mono fela o tla di fumana ditsebo teng tsa di-UPR ho na le dikahlolo tsa di-UPR mono tse hlileng di totobetseng tsa bohlokwahadi eo re ka ithutang letho ho thwe e fane ka tsona dikahlolo tseno mme moo e bang ya yang le di-UPR o tlisitse nyewe e moketa nyewe eno e tla nkuwa e mamelwe fela o tla otlwa o ditshenyehelo haholo hona taba e nngwe hape moo ho thuse di-UPR le fana ka mangolo ao bona lekgotleng lena le thuo ya sebetsi le dipakeng tena jwale ka ha re itse di-UPR eo kanetse ke moo kanetse e ho thwe ke yana ke rabelang taolong ya ditjhelete hona mono ka mokgobetso ba kanetse ka jwale yena mookamedi o lokela ga thute sephadi ntate o re batla hore re se re hlalose se ba sa pheteha ha o ka shebana tsena ha o ka ya mono ntate o tla fumana
e bang mohlomong ho na le dikgang tse itseng tsona di ka nne di thuse fela taba e kgolo mono ke ya hore ho tswe phadi jwale ho tswe bona hona taolo e ba e sebedisang mona ho tsena mara dikgang jwale mokabedi wa lekgotla ke na la ya ho thwe ka pele le leng a bona hore o tsamaisa ka di ya ba o tsena ka e hore ke ha di fihla mane le di ka re tshwara mona fela tle ka marakeng re bela go mamere hle sheba nako ya hao ke shebe ya ka ha di tsamaemong re sanetse ke metsotswana fela re ya ka mane ka marakeng re pela re ya ka mono ka marakeng e hle ke fetelana mo o profeta Boikile Pillar of Fire ba memela setjhaba sa Bothabothe le mathoko a yona tsoseletsong e tlo tshwarelwa nala guest house ha Tshepisedi pela di kgaseng ka moqebelo wa 11 October selemong sona sena ho tloha ka hora ya bosupa hoseng. Oli ya meka le mehlolo e tla fumaneha ka mokgahlelo yohle ya yona bakeng sa tlhakisetso a go le tsena mo go tsena ha jwale ke 57 5 supa tharo kapa nomoro ya 57 6 2 1 5 3 re ke bela ka thoko he na ile mona ke fitisitse ke tla ka mona a mahaeso a ntla di mahlohora ke ya bo robong mme ke ya marakeng ke tla gotla. Lesotho Daramlink e tsebisa dikereke le setjhaba sohle ka menyetla e latelang e fumanehang hona setsing sa yona. Sebaka sa bodulo bakeng sa batho ba ka ba 60, sebaka sa camping, re fana ka dijo bakeng sa dietsahala tsohle tsa hoseng, tsa motshehare, tsa mantsibuha, tee ya hoseng kapa thapama, diholo tsa kopano, sebaka se kgutsitseng se phodileng bakeng la thapelo ya boinotsi moo motho a kopanang le mmupi a potilwe ke tlholeho, dibaka tsa ka ntle tsa di-picnic le ho nka difoto, dipapadi tsa boithapollo le boithabiso, diketswana ka mefuta, ho hlwa le ho theoha mafika, ho betsa dikha, letsetsa 2700 5453 kapo 5856 8358 ka nako tsa mosebetsi. But I love you. Motjha dilemo di 10 ho fihlela 24 o hloka thuso ka ditaba tsa bophelo. Haeba karabo ya hao ke nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 80001111 ho fumana lesedi le tlhabollo ka tse latelang: kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane ba dilemong tse tlase, ditaba tsa thari le thobalano, mofetsi wa molomo wa popelo, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Seke wa salla morao. Thuso ya mahala e teng, le ya fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano dihoreng tsa tshebetso. Letsetsa 8000 1111 o emetseng. Hopola hore bophelo ba hao bo tla pele ho tsohle. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya PEPFAR. O se fumana jwang smartphone sa maemo ka mohala ka mokitlane. Letsetsa *111# ebe o kgetha option 8. Kgetha e nngwe ya di-smartphone le thathamong ya mehala eo o e qualifielang. Tswela pele o kgetha moralo wa tifiso o loketseng ho tloha ka kgwedi tse 3 ho isa ho tse 12. Kgetha leano la tefo ebe o lefa 30% ya peeletso. Lata mohala wa hao mme o lefe mokitlane o salletseng o ntse o sebedisa. O fumana le data, calling bundles le di-SMS tsa mahala letsatsi le letsatsi. Etela shopo e haufi le wena Vodacom o lefa mokitlane o salletseng ka tjhelete kapa o ka sebedisa M-Pesa o le kae kapa kae neng kapa neng ho lefa. Ha se bonolo thuye. Lesotho's best network. LCA compliance advert. Rona sa le moya sa Moafrika re hlokomedisa babamedi hore re itlamile ho hlonepha melawana ya kgaso le dipehelo tsa license ya rona. Tse ding tsa dipehelo tseo ke ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete tse sa nkeng lehlakore, tse fanang ka mahlakore ohle ho se motho ya ho boswang.
haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo tsa bona ba ka fetela BDRP e fumaneha number 30 Princess Margaret Road, PO Box 15896 Old Europa, Maseru. Hlephe chemical e bolaya ditlamatlama o se ke wa kgotha beke le beke. Mohlwatshepe, moroboi, metso ya difate le tseo o sa di hlokeng jareteng ya hao. Monyahlo wa mafelo a beke ena o fumana botlolo tse 20 ka 1,200 fela. Ha ile tse hlano tsona o di thola ka 300 fela. Letsetsa Hlephe dinomorong tsena 64001234. Ke re ke 64001234. How long Basotho, how long Africa, how long ke a bona ona mahlomola maine ke a bona Paulo se ka mo ka mono ka Africa Radio Television Kido ke a bona le wena maketsi ka mono ile ha o le jole he ba iso ke khutlele ka mane ka Ndate Mohapi na le Mohapi o no tshwere taba Ndate ha re se yena a ba di ndere lo na mo di sa ke mo le taba ho nang le mukamedi ya ba di ya ke mo se yo mo ngata o ba o le jwa ba se ke pa di ka le ta se ya bona o ya go ka le le ka tsela le fa ha ina ke ke nda le go ka rena ja khala se nda na ka le mo se ka ba mo ma di le metso e ka ba me a go ka e fa me le tshweu le mo pedi now so ding ya na di ke ka wa pola na Ndate mo ntse le mo ya na le mo tseka ma shwa be le sebetsa ile go tla le sebetsa ka gana ka molao go tla le na le ka kapo mokamedi a ka adima matla a hae a bokamedi mo na o tsoka sepadi ho ye mong wa bana modimo ntle le matla ao a fuweng ho latela temana pedi ena ya ho laola ditjhelete jwale banamodi ba nang Ntate ba sebetsang moo ke batho ke o setse kgolo haholo di sebetsena tsa di-PR haeba ho na le phoso e ka etsahalang mohlomong tsamaisong mono e seng ya ka boo kapo mohlomong ya ba jwale ho ntshiwa ditaba tse itseng di iswa kae e se ka boomo kapo e se ho swetsa kapo jwale le molao hore ha ba no nkuwa ba le molato wa taba tsa mefuta o ke ba mohlomong ka hobane ho nkuwa hore tshebetso ya bona ke e nepahetseng ya molao mme haeba tshebetso mono e ba ditaba di a dutla kapo ho ba le bohlaswa bo itseng e tla be taba fela ya bohlaswa e le taba ya ka boo mme ke ditaba tse kang gape ka di buang ka hara dipiarelo ka bona mme ho thwe mokamedi a ka thonya basebetsi mono di banamodi kapo basebetsi fela banamodi bona ba thongwa ke lekgotla la boahlodi leo re reng ke Civil Service Commission
Indeed. Ke le kgotla lena ke la wa se English Affairs Commission, Industrial Relations Council. Industrial Relations Council. eh Iya, di papanya le bana ba lekgotla la mosebetsi. Jwale le se le kgotla lena ntate re tlameha hore re utlwisise tsamaiso ya lona hobane hangata batho ba bangata ba utlwisise ba ke ho fela ho lo kopa moo hae le kgotla na le tsamaiso e itseng ho na le taolo ya ditjhelete, ho na le taolo ya basebetsi, ho na le taolo ya disebediswa, ho na le ntho fela ha se re fika ka mane ka moo le re shebang dikgang teng taolo ya teng e laolwa ke temana tse fapaneng. Re tlameha hore re le utlwisise hobane hangata re a le tlola re a mane lekgotleng la mosebetsi le re sa tsebong na ha re fihla mono ke bo thilwa le kgutlele hona hona mane re sa tsebe hantle hona ditaba tsa hore molaori lekgotla lena le kena dipakeng le rarolla dikgang ya di thibela le fana ka dikotlo moo e bang nyewe ke moketlo. Jwale taba e ntjha e teng molaong ona wa bosebetsi. Re tla hopola hore molaong wane wa pele wa o ile a sa taba mono e ileng ya sokodisa haholo wane wa lejwa ho thwe ha o ka fumana kahlolo ya lekgotla lena la DPR o ka ba tswa mang arbitration award e ba arbitration award eno ha wa kgotsofala ke yona ka lekgotleng la bosebetsi. Ha eba ho ka etsahala hore le dumellane o be le ditumellano tse ngotsweng re ka morao ho buisane ho eba ho thwe ha re tswele pele le ka nyewe ra buisana hore na re ka buisana ka thoko ka bokena dipakeng wa ngolwa le jwale re se re lo phethahatsa ha o sa phethahatsa motho e bang motho mong eno ha e phethahatswe mo fase wa tsebang yana ka sona ke yena a ka tambo ho bona mo yona pia le bona ba ke kopa hore tumela tsena o e fetole ka hlotsa le ho mehleng ya pele o no be kwa ya ho mona mo diwa ga e fetola le fella mane mo sa e ne ka fetola fela ka ya phethahatsa fela ke le khotla le ba ke ba khotla ba hlule tse ba o maswata ba go so tshintshi yona tshela ntongwe le nngwe e tsetswa di DPR mo lo a tse ba mhlomong ha ya phethahatsa ka tsela e utlwalang bele re di kopela hore e ka hlolo ya mwana jwale mo ke yang teng o tla tseba ka ho tseba mo setjhaba hona DPR e na le matsatsi empa ke bona hore ke re ya mono a se tla tlo re ke le halose fela hore na mona mo ho buang ka dikahlolo tsena tsa bonamodi bo arbitration award. Arbitration award ena ka senyesemane ka teng dikahlolo yane eo ka mora ditaba tsa bonamodi moahlodi a ngolang qeto qeto e ngola latela bona nyewe e ka pele ho yena e lebisi kapa mohlomong na ho lokela ho asebe dintlha difeng tseo a ka tseba mo thusang ho ngola kahlolo kapo mohlomong ho toloka dinane tse itseng ntlha pele ke ho kahlolo ena ho thwe e ka fana kapo ya phethahatsa kapo ya sheba ditumellano tsane tsa pele tse le ho re bue ka hore mane moo ho buisanwang qetellong ho tekene tumellano ya ditaba tsa bosebetsi tse laolang
Montpellier et Brasserie, parce que c'est des collectifs agricoles. Il y a le haut du Dormalé, il y a aussi quoi il on a vu depuis à l'éman, on est là, à être à pour la été, à essayer de la état dans le cas. Et dans le haut, tu as ce le rappel des maladies de travail sur la carrière à la aussi. À être à l'état où le carrière la démonstration pour la caster les alors là, on est dans le pays où le plus hardi c'est à cause de jela ha hirwa hape mohlomana le lekwe le taba tsena tsa hae tsa matlotlo e bang ona sa bokeleditse ho etsa la wanka ona a qara boja a qara boja nda tsana pele sa ditsana tsa dibokeletse tsona di ka taba tsela ya a bue pele ka ke mo ke tlile mosebetsi lo pala lo a fuwe ditsiana tsa tsela tsa mara hanga taba e le di hai sa ke ha di tsona we got la terra la resa lo sangatika de la famille qui est le débat de mon de zona alla la di ka ka le su ko fonda qui est le tema di tiane qui est lo sa di ko qui est le tiane che o mu a lo che la radio ha si di ko che hai la bella a che ti a hlatlhetse nyewe di mo di mo keta a tshili sena thuso ke na ina tshila ha lali termo ona le taba yo ngwenda yo morao ke la se ka mana se se ra la ta ka o na no ka ho da di ke di ja di ke na ma de ka ba ni se ni la ya pini hal ka ta ka si ka ka ma ha na ha ha ka ka ja ama na na ha ha impa ya hana ko ke ya di ya di ya na pa kala no ho ka ma to ya tahu ya la jadi sini kita kapita kita kata kamu lah nak kuliah kita nasional mana orang nak tu nasional mana impak raja mana mau sih ada itu kalau udah kanan jadi dia kamu kanan nasional mana itu kita mau itu mau kita kita tahu kemudian kita tahu nama kalau kalau kita lagi dari satu nanti yang lagi kalau yo mudah kamu ya di mana kita lagi kenali hal kapodi hal kami hasil di ini kita ini hal jawatan tina ini hal kecil iya kan jawatan lo di tina tu sibiti ba kapwa sibiti kami hakawa ba atang lamu yele ho la ka tsa ho we ke le tsena phutso ka bo nka ka le tsena ya tshebetso ka bo etse social se ba mong ka bo ntho e ka ba e thaseng ya basebetsi e wa batlang ba e fuwe ba sa re ke tokelo ka bo taba teng di ka tsena ya taba le itse le mo hizo o nkela ngwana se ba tloka se ba the hands-on of interest.
fitlhelwa ka mongolo mane le di ba ka pela o kena dipakeng le computer a be wa di arolla mo sa ba tlhola yana le go arolla taba di ga tse ba o na le tse ding hape ka ditokelo yona mona mo re leng teng yona mo di tshwana hanta fa ditokelo di kgahlelo e mmalwa hape ditokelo ya hore ho be le botoloki le bophethahadi ba dikhatisi kapo ditaba tse teng ka molao teng kapa o teng ka boteng le matlhoko o ka bewa ka pela go tlalena taba ya bophethahadi le bo kapo botoloki botoloki ba molao ke taba e kgolo ntatehle ke fa ona ke o bone re tla utlwa re ntse re sa tsebe bona hantle molao o mo go etsahala hona moo jwale re fumanang tataiso e nepahetseng ya taba ena e lokela hore e toloke ka mokgwa o nepahetseng toloke ka mokgwa o nepahetseng ha o bedi ke mona mo teleko e entsweng go lebetseng e bua ka tokomona go futoka mono ngata lebaka leo dikgang tsena di ke tsa teleko e bakuweng ke pelae ha ba o ipolae jalo go tswa tse di tsamayang ka ofela a bo modiri a fihla a ba kwalle ka kapo nako eo ba ipelaetsang ebe jwale ba tlisa dimodibueng mane ba fitlhela go dika modiro gona go ipelaetseng ka tse ngotsweng ka motlhomo ba kgetha hore ba sebetsa butle hobane ba tletleba ka hore moeletlile ha ba sebetse hape teleko e nngwe hape ke tliswang ke go se kapo go se sebetse hantle ha mohiri e jwale mohiri o sa le bothateng ba hore tshebetso ya hae tlile ba sitwa ho jara basebetsi ba itseng a ba letse ka mokgwa nepahetseng e leng taba yane eo e leng ke operational requirement kapo retrenchment ka mokgwa ba setlwaetse bang ka teng e nngwe hape lekgotla lena ho thwe le ka ba le hona hore le mamele taba tse amanang le tsamaiso ya molao ona hangata ha molao ona o tlo phethahatswa ke mohlala ke ba mohlomong o na le taba e re beileng ka tsela komishenara ya bosebetsi a be mohlomong go sebeletsa a sekisetsa e mong e mong a be nda mofuta o ne ka ka tla hona taba eo e ne ntse di siyo e ne ke ka molaodi ba maphediso mosebetsi ko workers compensation jwale fanta mofuta ono go nothwe diamano la mastrata a mola ono o motjha o fitlile ha di kgutlele ka hara ka mantswe a mang haeba yo bua e ntse a ka tswa ka la hlokana le kalabo la tsela la hae ka ya mang di tla mang le hlahlela gang bo ka ne pidisi go di le ko bona ya ka bo ka ba ha ke a tswa ha le ka ba bula jwale ka go hloko ka bo le ba se
gantse dintate ke tse tlang ka ditumellano tsa boitsebe sebetsi mane ha go tla re sa utlwanang ka dumellana fela go fitlhele mo dipiare ke tsebo go dipiare fane ka botoloki ka botla eto ya go na kganye na go ne e le tumellano ka go ka tumellana na e ka tsela mofuta e nngwe hape ke kgang e tliswang ke go se ele hloko ditemana tsa molao kapo tsa tumellano tsa bosebetsi ka sekgowa ke breach of contract. Mohiri mo le mohiruwa ba kena ditumellanong tsa hirwa ke bona ke tse tsa molomo kapo ke tse ngotsweng fela ha eba o ka etsela mohiri e ba jwale ha sebetse wa tla tumelano tseno kgang eno ho thwe di-PR e rarolle ngata haholo ka dikgang tsa mofuta ono ka bona go tletse ka ga di-PR ka mane le tsena tsa teleko e ka thoko molao jwale le meputso yana ya mathomo ha eba e sa lefuwe latela kasete eno ya meputso ya molao mathomo ya meputso ya mathomo mohiri ya sa lefuwang kapo mohiriwa ya sa lefuwang o lokela go ba emane le di-PR a lolla teng go ba ha lefuwa jwale le mo e bang le mo e bang mohiruwa ha lefuwa diteane tse itseng tseo a leng a hlokang gore a difuwe latela molao a ka ya mono kapa a lela lefuwa ka tlase ho sekepele se beuweng ke moetegi kapo ke molao go ka nna teng tlhapheletso ena hlesedi hela ebile nako e tle tla batla re jwale re e phethele ke ntate senyane mmedi ena re mpe re itletse ho basothohle gore mo e bang ditaba tsena ha di utlwahale haholo tsane tsa letsatsi la malatsi ana mabedi a phomolo boe ka nnete ha ba bue re tla nne re ba bulele ntate mananeo a tlang re qale ka taba pelo bane re hlokomela go teng ka nnete bothata bo bogolo botoloki bo a fapana ke gore na ditefo tse lefuwang mo nakeng ke difeng jale ka tshebetso ntate ntse re le gona mane batla ke emise gona mona fela tla qetela taba tsena tsa di-PR one ntate itse re ya matshelong a selemo ke selemo tsena ntse re bua ka gore na jele ha re fitlha mona re ya kae re etsa jwang jwalo jwang jale re ntse re ya mafelong a selemo ka nnete tatse ntse re di bua mona ha o ka ya mane le di-PR mane ba fumana e le mela fela ntate kapo e le batho ba ntse ba tlhatlhela dinyena tlise le ngata haholo di tsena ka go phaka pele re lokela gore re shebe taba tsa bona di-PR e etsa jwang e thibela le go gagolola dikgang tsa go na le tlhetse ha ke re ke a leboatlhe ntse re le gona mane mo re leng gona teng diofising tse o thweng ke Lenyora House ka bophirima bo lekgotla lena la le letala le la High Court a se o kena kgobong ya lekgotla leno fela ga ka isa mahlo ka bophirima ba bone sa tla bona mogaong bo mokgobedi o ngotsweng Lenyora House ha re ba fela mo nomoro ya rona ntse le ya ka metlhantate ke 525 12345 ba tla le fumana moo basotho ba nang le mokgwa wa maranga ba se ba bone ntate Hlephe gore mafelong a kgwedi ena e tlang ya 10 re tlo tla re etsa seboka se segolo ntate seo re rekele re tlela ha le re bua le bona ke re le ba se ba le re tlo ba bitsa ntate re ba fa mofao wa mafelo a sebedi ena taba tsa bosebetsi go tloa
ebile bekeng eno kaofela re bue ka ditaba tsa bosebetsi ntate wa ntle le mafelo a selemo ka sa batle hore selemo se fele se fela basebetsi ba sa fuwa tseba mohlomong kapa sena tsebo ya hona nakong ena ya selemo na ho etsang jwang. ka letsatsi mahapi re le boehle ke a tshepa le ka mane ka mo Africa Radio Television ba le boa bo Kgotsosello bo General Moneshe le bo Jimson ba tla o le boa ka mono mme ka jeno ga ba bulela mamamedi jolo ka ne re simolla tabena re na le tsapa re tla hantse re tsola pele jolo re tla nne ga ba bulele ge re homo o di taba tsena jolo ka hanile ha re rala ka jeno ntate re le bile na kwa hao tamere hle le nna ke yana ha kweng nna dita ke la ha kona ditaba ha o se o le tjena ha o lomba sotho lo Momamedi ke o dumedisa ka lebitso la morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Ditaba ho mo Africa FM o di ballwa ke Segametau ke di simolla ka ho balla bohashana ba tsona. Mekgahlelo e fapakaneng tshebedisong ya mebila ya Lesotho e dumellana ka taba. Mojapela ke Mosotho ya sebetsang Afrika Borwa ha se mojaki. Morao tswetse batswadi matla ka mahlapa le ho ba gagata matsieng maseru. Ditaba ka botlalo. Banna le basadi ba neng ba tswa mekgahlelong e fapakaneng ya tshebediso ya mebila ya Lesotho le ba polokeho ya basebedisi ba mebila ya Lesotho ba re ke boikarabello ba bohle ho hlonepha melao ya yona mme mmuso o na le seabo se fetang sa bohle. Phutehong ya boithuto ba se lokelang ho etswa ho fokotsa dikotsi tsa mebileng ho dumellane hore setjhaba se lokela ho etsa sohle ho ipaballa. Mmuso o keke wa loka ha o sebetsa ka diofisiri fela, o lokela ho thetsana ka mahetla le mekgatlo ya basebedisi ba mebila ba ka thoko ho mmuso. Bahlophisetsi ba kopano ya Labone la beke ena ba amoetse kopo ya boradithuthuthu ya hore ba ke ba bitswe ba le bang ba tlo fana ka lehlakore la bona. Ho tlaleha morena Sebonomo ya Ramainwane. Moeteledipele wa kanana ya Basotho Teboho JP Mojapela o phatlaladitse tokomane ya Afrika Borwa e supang hore ke Mosotho ya fueng tumello naheng eo ha se mojaki ka Labone la beke ena. Mojapela ya re Lesotho le inehela ho Afrika Borwa o iphatlalatsa ka mora maikutlo a matla a Basotho a hore matlola terata a faola tokelo ya ketsamolao a sale ka ya moruo le ntshetsopele ya setjhaba. Ho tlaleha Mogolwane Ramainwane. Lelapa la Kgomongwe le matsieng ha mofumo tse maseru le re mora wa lona wa matsibolo o tswile taulo ka o hlapaola ditho tsa lona le ho gagata batswadi ba hae ha ba mo kgalemella dikgomo tsa batho tseo a ntseng a di nka ka boqhekanyetsi a sa ba lefe. Maphosi Kgomongwe o re phosi o bile a ba tantataile sa tshelweng ke nta ha mo ena wa hae a tla mo hlaba ka thipa ka la bosupa la beke e fetileng.
a qhautswa ke sepolesa empa khutla ka le reng ba tlo bopa khotso lelapa le re le phetse ka leqeba la boitshwaro bo bobe ba phosi nako e telele ba re o tla loka empa ha ho tharollo eo hulluang ka ena ha fumane ho fana ka lehlakore la hae ho le jwalo o ntse a buletswe mamati ho tla le ha se rametaung o mametse phera ya Putsalatso Africa Putsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba mo Africa FM ya maobane ya ka jeno ya usane le ya ka moso e fumane ha ka moya ka maranran le ka mahala boholo ba mamedi ba hora ya ditaba ya labone la beke ena bo bilentseleng hore moruti Ramosa Salowe a kgauhane le nyatsi ya moholwane wa hae di makatso le ina ya lanka hore Salowe o mo khikithisa mapoleseng le makgotleng ka le reng o jele ditjhelete tsa butia ya seng a sa phele di makatso re ditaba tsena di ile tsa ba sepoleseng sa Hamofoka tsa sebetswa tsa ba tsa fihla khotla mo motjhotjhisi a ileng a re ha ho nyewe ho tsona empa Salowe o ntse a mo setse morao a mo mathisa mapoleseng mme o batla hore a kgawane le yena e tswa ha etswe ntlo ke nyatsi ya hae ka lerato le ho mo fa karete ya banka hore a ntshe tjhelete eo a tsibileng ho mo hlokomela ka yona bukuding ba hae ba habo ba sare letho ka yena le hakwe la ditaba le hlokile moruti Ramosa Salowe ditabeng tsena empa o ntse a buletswe mamati ho tla le ha re thabile khunonyane o se o ka lefella ditshebeletso tsa mo Africa FM ka sepatjhefono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ena ha ho letho tshelela 755 la ha ise le wa khela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona Polelo ya Basotho Development Front ya labone la beke ena e tshela ka sehlethela hadisama setho sa yona seo isa se hlalosang ka lebitso se tshosang Basotho ka lefu ha ba bua ka moetelli pele wa polasi bothata mahlala Radiphatlalatso wa BDF monghadi Chetane Nkom o re setho seo se ikgakantseng tlasa party ya habo se tswile tseleng se matha hole le boikano ba yona ba ho tsitlallela bongwe le khotso ya na ha se morero wa yona ho metsa bophelo ba bang ho tla le ha diteboho hlakane ditlaleo tsa bafuputsi ba ditaba ba mo Africa FM di terekeng Khobosok Antani wa qoqolo saneng le ribe ya dilemo di 30 o hlahile ka pela lekgotla la Mmasetrata la Tshifadimadi a qoswa ka teko ya peto ya mosadi wa motse o ya nang le bokoa ba kelello lengolo la qoso le re Qanthane ka la 26 February selemong sena o ile a kena lelapeng la bophofu a ihulela ka ntle pela lesaka a bonwa ke mofeta ka tsela ya ileng a hlabela setjhaba mokgosi ba nehelana ka ena sepoleseng nyewe e tlawa ka la 24 kgweding ena ho tla le ha Paseka Mphagam Lebohang Kompi wa Kubake harama banta maseru o seboko ka mosadi wa hae Maritumetse ya hanang ka tokomane ya mokhukhu wa hae eo a enkileng ha ngala ka mo rak abanyana ko etelele ba tsaka bohlola ba ena mosadi enwa Maritumetse Kompi o ntse a buletswe mamati ke le hakwela ditaba ka ha le teile ka la patlong ya hae ho tla le ha matla letsatswe dipem Lesotho Youth Summit e hlahlelletse batjha ba Mohalesuku ka malebela a kgwebo le boikemelo bophelo ka la bone la beke ena Dimpho Matlakala lebitsong la yona o re batjha ba lokela ho tseba seo ba se batlang bophelong ba lelekisane le ditoro tsa bona ba seke ba phutha matso ebe ba tshepetse mmusong o re batjha ba utlwisisa hore maeto ke a bona ba le bamfelang ha ho le baka le letle la ho ikarabella mme ba etse jwalo hona jwale ho tla le hatla le mmokuleng
nkgono Mmamorena Kgang o re setopo sa mora wa hae ya dilemo di 30 se phuthilwe ke sepolesa sa Mafeteng ka mora o fungwana se leketlile ka molala marulelong a ntlo ka moo a robalang ka teng ho notletse monyako seng hwala bonela beke ena. Nkgono wa Difelekwane ha le ballo Mafeteng o re ha ho letho leo a belaelang e le sesosa sa ho iphanyeha ha mora wa hae, empa seo a se tsebang ke hore ba ne ba le mothating wa ho lokisa ditaba le mosadi wa hae e baneng ba se mmoho. O siya molekane le mora ya dilemo di 5 ho tlaleha tshediso thulo. Ntjara le kwala ya dilemo di 53 wa phamong hantja Mohalesuku o lokollotswe ka molao o potlakileng ke lekgotla la Mmasetrata la setereke seo ka Laboraro la beke ena, moo a neng a qoswa ka peto ya mosadi ya dilemo di 69. Ketsahalo ena ke ya la 20 Disempara 2024. Sena se tla ka mora hore dipaki tse neng di ilo paka kgahlano le moqosuwa di seke tsa ba teng lekgotleng ka lebaka la bosiyo ba tjhelete e fuwang dipaki ho palama ha di ya kgotla. O tla emela nyewe ena a le kantle a itlalehe kgotla ka la 22 kgweding ena ho tlaleha le Mmokoleng. Re file setlotlelo wa moremoholo ha Madinyane Mokgotlong o theohetse ka banneng ka mora ho hloleha ho itefella dikete tse 4 tsa maludi moo a qoswang ka boshodu ba boqhobane le sethunya se seng molaong ka Laboraro la beke ena lekgotleng la Mmasetrata la Mokgotlong. Qoso ya pele ya setlotlelo ke ya ho ba le sethunya sa 7.5 se seng molaong moo a ileng a hlolwa dikete tse 6 tsa maluti kapa ho hwehla tjhankaneng dilemo tse 6. Ya bobedi ke ya boshodu ba ho qheketsa malapa a batho moo a hlotsweng dikete tse 2.5 tsa maluti. Halofo ya diqoso tsa dinyewe tsena ya fanyewa mme a hlolwa dikete tse 4.5 a maluti ka lebaka la ho hlolwa ho itefella o theohetse ka banneng ho ya hwehla dilemo tse 4 ho tlaleha Mohlalefi Kokoropo. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona, empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano momamedi ditaba di fella mona e le ho di phethela ke ho balla bohashana ba tsona. Mekgahlelo e fapakaneng tshebedisong ya mebila ya Lesotho e dumellana ka taba. Mojapela ke Mosotho ya sebetsang Afrika Borwa ha se mojaki. Mora o tsohetse batswadi matla ka mahlapa le ho ba gagata matsieng maseru. Memento homo sic transit Gloria Mundi exaltate Deo ho fihlela nako e tlang haebe e tshweu kgotso.
Mafika, how long, Basutu, Liberia, Somalia, Sudan, Nairobi, how long, Africa, Lesotho, Congo, Zambia, Zimbabwe, how long, Basotho, how long na kwena hele kina hele wele kina kwa ni egiro kina rojole kila te ngwana masopa ke monata tshena ba hiso hopola ngore ona le ntlatse tla tla re tsa maudi matsona tseo ke tla ka tsa go le nna ke hopole ka pa ke re hopotse hore na hana jole re tlotsa ba ka tsela ya mofuta o feng shabana kwa ho ke 15 la metsotso pele re fitla horeng ya le shome mo ya nteng a o tlo bona tla ha go re fitlheletse pheletsong ya lenaneo fela o reng ya 15 mo ha e fitlo ka metsotso ka halofo ya metsotso ya teng re tla be re ya le hakweng la ditaba yeno o tlo itsiwe taba ya re tsena he ba iso primera khutela ya timeng ngwana masopa o atamele plaka anda teng mo happy le mona sa utlitsa hai re tle re bona rona re tsamaya ka tsela mfuta o feng re tle nne re o fe mamedi wa Africa FM re ne re otle le wena fitlela re ile phetsong ya nna lena me ke rata ngwana masopa Baka re mo ke la bone le tella la botlhano pele la botlhano le tella mo ke bona le sonta ka o sala la ba sala be ke la ba ashe ya go jwa le ngwana masopa a o totele ona ja ga go di ka pa makala go di bona no mo ya magashi ana mo yana ntate a le la ba sa re ke bona rona re ntse re le teng ka mona ka Home Africa Radio Television ke se ke kala ke bona ba ntse ba le teng ka nete ba ntse ba ena le rona ngwana masopa ke bona bo Thakaso Monyadi Thakaso Monyadi le yena o re o teng ka mona bo Monyake Moletsane ke bona bo Mphomo Kwaledi Mphomo Kwaledi bo Pinazo bo Maneo Molekisane ha o banna re anyaka la antse ba le teng re tla ba bona ha se go tla tena ba seng ba le teng le bona re tswela pele hape ha re tswa ditabeng tsena tsa bosebetsi le basebetsi ka Tharollo Consultancy Advocate Mohapi re o tlile le yena ke bona bo Damosh le yena re ai o teng le yena ha a ipate motale wa bantsa le teng ka mane ka Durban over Port City wa tsa ke motsetsi wa we mo le yo ka botse o mmara ke motsetsi wa we mo le yo amo go ka ne dire tla go no mo shebe mo shebe ka dihlolele ya me ke na tshepa re ka 89.7 and 10.3 90.7 and 3.6 MHz re ntse le mo le bona le www.moafricafm.co.ls re ga re jole he ngwana masopa ge tle ke ba hopotsa ga tsedi ntse re tla ditshotla ke taba Lesotho Youth Summit hlahleletse batjha ba Masuku ka malebela a kgwebo le boikemelo bophelong ka la bone la bekena hantla engwe hape ngwana masopa hantse re tsamaisana tselena le mamedi wa Africa FM re tla ke ra tabeng ya lelapa la Khomongwe le Matsieng ha mofumutse maserumona le re ka nete morawa lona hai wa Matsibolo o tswile taolo ka o hlapaola ditho tsa lona le o gagata batswadi ba hae e mametse hantle ha ba mo khalemela dikgomo tsa batho tseo a ntseng a dinka ka boqhakanyetsi a sa ba lefi re tla itlo tabela ntateng le re tla tabeng ya le bohang kompi wa kuba ke mane a Ramabanta Maseru o se boko ka mosadi wa hae mari itumetse se dintse re tla ditlo a ntse re tswela pele ka lenaneo lena la tshetseta tshwara mo ratang a ngwana masopa o nka kae se batla hona le taba ka mona ka mahlabatheng ha dile eka hona le toiki e ke tama le petana le nku e ke tama le konyana ka mo ha dina modisha ha wan o hang ba ka nkena ba batla ka nkena ba tlisha ha dina modisha jwale se ba di bolokile ka pantse di tsama fela mo ba di bolokile se ba batla monga tsona fela itlale mo reneng ha dile mo mahlabatheng ha di mahlabatheng
e mahlabatheng ha dile motho ya tsebang go nyamelletswe ke tonki e tsamayang le petana le nku le konyana ha ba ya mono morene mahlabatheng ha dile gona masegu mono ba batla diphoofolo tseno tsa bona mo ba le ditokomane tse feletseng ha o be jwale ngwana Masopa ha ba e tsebang re tla tshwantse re ipheta jere ga tla tswagantse re e pheta ha o be jwale ngwana Masopa e re go tla ka sefuwa fatshe se batla ke re tlo bua ka mona ka mogale sukuna go etsetse ha o be jwalo tota a be re hle Thabiso Paneng a re ke o shebile hantle ke le qatsha snake white hill mona na dihlephe Thaba Sokonyela re ke ntse ke le teng tate ka matsieng ka mona ka Thaba Telle re go taba tsena tsa eno tsa ka matsieng le ha fela se motseng o tshwanang wena Thaba Sokonyela Ntswaki Ramosidi le na o ntse a re shebile ka Maritzburg dumelang ka mo ka Maritzburg ka mono o ba dumedise le bona tlotliso na mole ke a tseba ke wa ka Tutinga mane a re how long sebata how long Soro le yena a re how long sebata how long Molongwane ke Mmageu Molongwane a re Mmageu Molongwane a re ke o mametse morana ke ha mpesi mona ha mpesi o ka jole bana hana ha mpesi o kae yo kae ha mpesi o tla go thusa o tla go bitsa gore na hana ha mpesi e ho kae re tla go ba bana bona ba tla re na ba mametse ba le ke ndifeng ke rata ha ke ntse ke utlwa ka Chasnake ke utlwa Puting ke utlwa Malisu utlwa Mafteng mogotlong le o kae ka jeno le o kae ka jeno ka mogotlong ka mono Mawatle ka Fixburg ka mana France Mawatle re ka Fixburg gona go mametse motlatsi ba swami a re ntse ke le mphati mona jalo ka go tseba ngwana Masopa a re ke ntlhapele ya Lesotho Youth Summit e go tlo e hlahlelletse batjha ba Marsuku ka malebela a kgwebo le boikemelo bophelong ka la bone la beke yona ena mona mo re yang teng re tlobisana jalo le Dimpho Matlakala ho jwalo ngwana Masopa ke le senyong kopa re se ba o re nka na le senyong kopa o ba nna le senyong a melana ne la tsetsa mo Africa FM le wile a holo da re hletse ka dito a boela le na le la ha ke sentse ke dimeisa ba bui bohle ba mo Africa television ke betse ke leboha ba thase le bohle ba mo Africa FM endate eyanda nna ntate ha re bua tjena na le wena a gore ke bone ntho tsa ka sketsa dula ka tsela e tjena o eme ngwa Lesotho Youth Summit o bjalo ntate ka jalo le tshwaretse batjha ba Marsuku Tupelo le ba hlahlella ka malebela a kgwebo le boikemelo bophelong le boetapele hape le boetapele le la ratolana nna ka mora Tupelo jwale ka ha le ba file mogwa kgwebo boikemelo ina le ratolana hantate a o so le boimong bono e se le taba e tla utlwahala nna le ba file mogwa o qala a gore na mogwa kgwebo nna taba ya kgolo ke go ha le bua ka kgwebo ho qalwa jwang bontate Lesotho mo se re tseba ga ona tšhelete se re tseba go batjha ba dutse ya bana mesebetsi ho qalwa jwang a ke le wila o shela resha ke sa batle lo na mahakalo empa ditaba tsene le kgolo mo e le hore go lo ga le shutla ke le batho ba batjha ha go lo re ipapise ditaba tsena tsa kgwebo le taba tsa boetapele se tse ke ditaba tsena tsa lerato la naha ena ya bone le Lesotho hobane ka be go lona de hlepe o tla fumana go hore bona ke le batho ba batjha ke batla re salletse morago wa go nkeng ka golo ka boithatlela ka sethutswana ditabeng tsa go disa moruo wa naha ena ya bone mme re le batho ba tswa dikolong ka go fapana la ga gaji kana le ditebo ke tsena mme ditebo tsena ga ka di sebedisa go mohlomong re qoke mmoho e le ho ithuta ho tswa ho mo ba rona ke tabena re le mmahale sudu ke nana ka ke ke ne re kopa ka ditaba tsa teng ditaba tsena ntate di qadile ho tloha ka tsina la ba gago ibile tse le mo sa ba gago ona ke nana re ntse re tshwara mo go tshwana mo ntate o na le o tshwara sebakeng se sa Marsuku ne le o tshwara sebakeng sa Marsuku sebakeng sa teng ne re le mo 20 Rubicon
mona sebakeng sa Malesupu ba takala ga qala streeteng seno sa Masego ba betse ga tla streeteng sena sa Masego ne ba tla o tla potsong ena ya hore na re qala jwa ta ba o qala kgwebo ke taba e bobebe fela ha ka ba fela hore o na le tsebo go ga e qala o tlo mo tla ga ke na le tsebo ya o lema e lo ga ona le tsebo ya o lema o ka qala ka tsebo eno ya hao tšhelete e tla tla ka morao o sontse ka hago fe so ne re ka boemong bono bo tlase bono gore batjha ba eso wa ha se ka mehla e batlang gore o qale o na le tšhelete empa o tlo fumana gore e hole o tlo betse o batla ditaba tsona tseng tsa ditšhelete gore na ke mang a ka o thusang go tlosela o go ya mo dilemang empa o e qala ka kakaretso ha re hloka le tšhelete ke tsona mo ne re qala teng empa he e taba e nngwe ke gore ne re betse re arolana le bona gore na ke menyetla e feng e teng ka hona ha ya Lesotho eo ka fumana mo ha bana di ditsebo kapo bana di talenta tse itseng ba ka betse ba leka ho ba karolo ya matlwele ya jwang ile mona mone re ba ka etsa ntho tso ding ke di-application ha re se re nka ka mane ka ke kopo ka setaung ba etsa dikopo e dikopo nda ba etsa dikopo kae o gona teng re ba golela gona le tlhole lena le kopanetsweng ke bana ba lekgetho le banka e mone e putsa e kgolo ya nagana le bane ba dikgobo tse nyanenyana betco haholo e tsepamisa maikutlo a bona go batho ba batjha jwale re betse re na le morero wa no teng o tsheditsweng ka ditšhelete ke World Bank ona o bitswang CARI kona mone re betse re ba golela gona le menyetla e tjenana e teng ka go ona a o bua le batho ba Malesupu mo no ntse o bua le bona batho ba ntse o bua ka taba tsena tsa dikopo ga se ntho tse ba di utlwisana ntse re ke ya pele ya bobedi o tlo tabeng ena hore o no hlalosa tabeng ya hore ba ka qala jwalo ko ntle le taba ya tšhelete ha o qala o bua ka temo ke ntho e nngwe e hlokang boinahano le go tsepamisa maikutlo ka tsela e kgethehileng ha o qala fela o lema e se le gona o lema mobung o jwang ke ya pele o lema peo ya mofuta ofeng peo eno ha o e thole wa e reka na re hloka manyolo mobuo o na leng na o tlo hloka ntho e bitswang yane e theolang bodila ke la ene ntwana na e tlo hloka go gona ke ntho tsa mofuta ofeng ke butlo o bua ka bosesane nna ke o bua ka bosesane kgatlana le gona fela gore na peo re nka kae mobuo re le mangwana kwa mofuta ofeng ne o tlo go hloka eng na o ka hloka manyolo a mofuta ofeng go tletse ka papeo ya mofuta ofeng manyolo a mofuta ofeng taba tseno ka go fela ha di bui fela tjena ke taba tse hlendinang le kaleo ya teng e re tla bua ka taba tšhelete ara de shepe taba ene re etsa ha ka go sheba youth summit ka kakaretso ka sethala seo batho ba na di tsebo ba tla bona ba tlo qoqa le batho bana ba batho ha se go ka kgolo bona re youth summit ke bona batho ba santsa ba di tsebo yes ba bang ba gona ba na di tsebo gore mo re se tala sena ke sena ha e bona le kutlwisiso ka taba tsa gona o ka ngodisa kgobo ya hao jwang e be boemong bo re ka reng o ka betse wa go ba le mmuso ke taba tse re qokang ka tsona tsela tse o di buang ke utlwisa hantle ke sa re ne re na le motho a mogolo a mokala bua ka batjha ka kakaretso empa re ne re lekile hobane ka jeno ne re na le batho ba nang le tabene ya bokoba be ne ntse ba le teng ba interpretela e le gore ha se bohle ba re bua ka Sesotho ba hlalosetse ka puo ya bona anda ke re bana ba le teng bona empa ha se mekgatlhelo yotlhe e ne le teng mekgatlhelo ene e meng re hlola lo e fitlhela go latela taba ene ntse ke bua ka yona ya ditšhelete wa re tlo fumana ba bang haholo a ka bua ka batho bana ba na le bokoa ba go tsamaya ne le na le mo parlamente ka bo go ntho ke tla reng ke tla belwa mo parlamente o ne le na le yena se a bosa ene le sefeng ka jero ka ende re sena mo parlamente empa ga la ga fumana tsetso go hlale ka le nela la go ne re le batho ba batjha mana bua ka matla go le gona ga ka go itlhokomela ka ile ka ke utlwe ka go ne le na le hana o itse ke mang ke mme ntseteng o hla mona o bana ba mthuto e seng yona la parlamente ke ngwana bo enwa
a sebetsana taba tsa kgwebo haholo iya ntate ha kwa tle ka taba ena o tlose ke batla o tlosa maikutlo a Mosotho le mmamedi a hore Lesotho Youth Summit ena le tsuka la politiki le hore ena le tshehetso tse itseng ho tla mmuso a go itlose utlwa o ihlapulela Mosotho re hlepe ka dite ka ga Lesotho Youth Summit a o ka le sheba wa le nyakugela go tloga botebong tlase mane wa ithuta lona hantle ditaba tsena tse o ketang go iteka mona ka nnete ha di yo ha o tlo sheba fela le taba ya botsetsi ba rona ehle ge batho ba batjha ba reng ka tla ya pele ke na le je e le gore ha o ka sheba le tsukela dipolotiki o tlo bona ha ke ona ha leo le taba eno ya swetso gore re etse kana di tshetse ka tsela itseng ha di wa re ntate hlepe ha re bua nnete tjhe ne ke sa batle lo ya go le mo mamedi bona empa ke nagana go tlhoka go Basotho ba tsebe go gona ileng ena ya gore re leke go buisa motho a motsa kapo o itse kompona mo re reng batho ba batla ba tla mo kenella la dile tate ne re sena le dijo tsena tsa dinare ra ga tama ikota difokoto go bonya re fumana ditšhelete kapo dinyana tsena mo tse bobele gore mohlomong re tle re nne re ise nako pele ya hlana ile go la ba lo ile gore Mosotho ka inahanela fela gona ihle re ne re le ka hara ditaba di mo re reng a go re tshetsellana fela ha kana le dijo tsena tse ga reng ke dijo tse matla wa ne rena diapole le ditabanyana tse bobebe ka teng ile go no go ditlela boemong bo ile gore re ntse re batla support re ntse re batla banna le basadi a se support ke itse re bua Sesotho ntate re bua Maafrika ka jeno haebe na mona bua Sesotho fela ntate ntse re hloka support ke tshehetso ka re ntse re hloka tshehetso e tle go banna le basadi kapa Basotho bohle ba boithatelo bo botle ga ka lo utlwisa batho ba batjha le re le batla go tshehetsana mme le gona ke gona bana re le dikgwebo kapa re le batho ka bomong ya nna ba re shebana kwa hao ke metsotso e ro bongwa ka mora ya leshome me haiso re ntse re bua jalo le meti wa rona gore a ke re hlapollele taba ya go tswa ka mane ka Mahalsuku ka mo ba ileng ba ya ka teng ke bona bona Thabang a molefe ka mono ka CX Belabela ba na le dipotso ba ka botsa ona mo Africa Radio Television ke tla di bana di kotsi e mokotla kana sareta o teng lena ka mohelo moledi lena re ke teng ka mona ka Home Africa Radio Television ke a tshepa re ntse re le mmogo wena molwana wa ka tabena ke a itlwa ka mo le sebeditseng ka teng mohlomong moraro wa lona ke a gore e tla re selemo se se fela lebeleng ya bokeditse kapa o fihlela dibakeng difeng a re ke hlepe wa tseba re ithutile tse ngata morerong monana o felang ka jeng mme ka morao mona ko re tere ngole ditaba tsena tse re reng ke ditlaleho o morao ngwa ditlaleho tseno kona re tla re re qalella go be re hlophela mmoka o mongwe o tla mobane mmoka ona re itse o tla potuwa ditereke selemo se seng le se seng e le gore tla re qalella re tla re kokota o fikela bo Maafrika ya FM mono re tla re kokota di tsa go fapana go re go ba tsetso gore re bona gore na re ke se re ane le batho kana o fitlhela mo temane mo re matho banana ka bentsena ka molaetsa ga wa di tsibana hantle ka kena ka go mpha di bona le tsetse se di kelle ba hapotso gore se di kelle ho se mo go tsara ngeng na ena se ko ke le ba tšwa bana ha ba ka go ke le bona go tswa bo mo mbono e se o tla go tla wala ka ga itse mi dinela tsentsere be tsa go hlokomela lo bona Basotho ba se tse di tabeng ding ga o ga taba ya fara le se go gore tsena re tsamaya go bona go bona go ka ya le bona go mo ka ditite teng se ka ga ba nna ba itse ga lu tsisa ka ne thaebe lo go ga ditaba tsa fara le se go ka taba teng go go pete tsetse ba di tsara bana go pete tsetse di ba itsena ba sa fara le se go go mo le teng ka ga re tso go bona se ka etsa wa ba taba ya go gore ga ba tla o kenella metse mmane mo re reng batho bana ha bana mongwe batho bana ha bona go go tselang bana go ne se go le samiti ha ga ba tlo fela diriki bona fela ka ba se tsena di go go tsametse ma empa tabele e tla etsa fela ha kena le batho ba go tsang batho ba dumelang go rona re tsebo ba ka ne
ngotona tse re se di phatile ana kina ke ditaba tse matla haholo tse motho e ka reng ha ka isa tse a tla o buisa ga ne tse ga ba tsamang mo sa botho hore ke epe ka ba tla motho yanda Ngwana Masopa o na le taba di taba tseng ka se ba Mamedi ha eba hona le ka reng ka nete ke na le taba ke na le potso ho di taba tsena tsa Lesotho Youth Summit ke nana go ke le botseditse empa jolo ka nna ba hona le moebang motho ile wa khibela ya ba jole ha wa keteletse o ba botseditse o ka kena ka motsotso o le mong ka pa emmedi fela nomorong ya 21 tshelanne le 21 robong a tharo o ka kena mono he wena maeso wa ka wa utlwisisa tabena ya matjhabana Lesotho Youth Summit wa ka utlwisisa hore na mohlomong ba ibe ya ka tsela mofuta Afrika taba tsa bona ba di hloka ha di jwang a go ke kenke Mamedi Kinwa khotso mo Afrika khotso nda ke tina mono mokogani tsa mo halisiku Ian Then ke ge ma ke se gona ka mona ka ha mokogani re tsa go bona into tse le tse di etsa ndo tse di etsa di tsogo ke ne ba tla ka ne teng ba ni jere ntho tse ngata ka tsoetsa la di etsa le tsogo ndo tse ngata di etsa tsogo ba tsona ka mo ka ha mokogani ba e rata ntemo ba e rata ba e tseba le ke mo tsena tse ka re di ne tse di a uiwa ke bothata ke a le bwanne o re ngwana molwana wa ka o re ngwana ngwana so ha ile mona mme a bua taba ile ngwa le itse le ile Malesuku ka jeno jwale wa hlaka mokogwana Malesuku kuna re tsebe taba le le ke mo na ta o no ka se bua nnete wa ga ke la mo ka mpogwana ba ke ne re le go bonyena Malesuku jwale ka ha re ya re tsitla ka go strike se sa Malesuku o la dela taba ne ke tseng kana o taba mme ya o ga kana ke tswa dikile ke yona e betseng e tsa mo kana se ditho sa gona se sella ka impa ya ga tana go finyella ka mo ndola ka ke se ka itso go ya gona go re tsena la ka go mo tsele metsana ya mo se anda ke ba le siko se mo to mo ke le ka ho wa go le ka teng ka ditaba tsena re toka ka tsona ho bana ditaba tsena tse tlhape di lawa ke la holo ho mohlomong ha dikoka ha tsena mo se ka o buisa hona ditaba tsena re dikoka mo diteng mohlomong a tla khotla le tsona o sa ne ke tla thabela ha re ka se ke sena sa eso tsa ka bokhuthi ka tsena ke shebile holo ko rena ke le ba so re keneletse ha ka ditaba tsena tsa ba khumisa mo ne ke shebile holo project kapo ditaba tsena tse ke manane ke di program ka pa ke di project lo ka ke manane manane a teng ka ona ene ke a sheba lona le le o le la gago ya la tamo le na la buihare re ja re bona ka kenella ka ma ke le ba so ka bo uno ya bona ka ga ditaba tsena ke tšhelete e ding ka go Lesotho empa kuno ya bona ga ba tsile ha ba mme ke taba tsena ke di bua mo re la so ba eso ikele ntse le fa kenelle ka go timo ka e tsa wa mo go ditepanye no mohlomong ha di tsa ba le tamo le le ha bua mohlomong twa ha e ka bwana ke bona ba ba kenelletse ba tsere di go e se ba kena ba ihuwe wa le di go bo mo ha re di ha le ka o di mo go bolela go mo mo ngata o tla ka o sala ka ona ena ke le khatota le tsara tsa tengwa ke ga le ka shega taba tsena ba di tsara para gona ha ke sheba di ha iso te kenang ka ona ya so ke nje ka mbona billion ha ke tsena ga e bitsa enga di so ke imba wa so ka mena go di para se ka tsere ka tšhelete eo kentse re tsitse ta hola la bo hela mme ba tlo ba tshwana ka ka se tloga di tsebetse tšhelete e ngata go ka mo ka ga teng empa ka sa hlokomele jwale ge se ntse go ditela ba bang re kopela ba bang e ka ba o ditela tsa mahlale o tla ba o bona go na o kena mo ya mo go tsa go ba ke go ba tsela ditaba tsena tse re di ta dipalopa go re tsela gona ba ke se itse ngwana leng ha ona eng wana o tla utlwisisa le tla tsona ke no o tla ba so ba ga ke khamisa ka kene ya bo empa o shaba ka go khabise khaiswa ka go na ena ke ba ka ntse le nyane empa ga ba tsere ke ne ka ditaba tsena tsa mahlale tse ba tla ke ne go le channel le ka ga ditaba tsena tsa mahlale
ke no re bona hona itse ke ga di teng ka go na ena go di a bola ka ga di ke le mwa ke jale re be tsaka di ya ka hape aba ntwa tsena ka go ba ka ga rete bona le ga sole le ngata eo ga le batho ba wa tsaka iketela ka tswati mo do mo nyeng mo ke ka ba na gona di tsaiswa tse ka na le tsona ka hara di taba tsena tsa teng ke kae mo ga a bona nnete ke di sa mane mo re ka tsaiswa tsena se felletse ga ka se isa o ntsi ile mjela e bitswang ka tsenyeso ka me process we mo mo re ngere se le tamati ile tamati ba dona ke se tamati so ke ga di tsene re di bua ga ba sa se me go bonana empa ga ka me go go bana ga se tsang jang mo so ke ta tsena re di a go lela hana ka tse ka ha sa mi bua se wena molwana wa ka ka lebaka la nako ke le bona kwa hauhle re tlabela re umema hape ha le ntse le totoba le ntse le ya o kwana re ne re tsona re sebetsa jwa ana le ke le bile a o ka ne to ba tsenyile go ntate dinaka tsa di ala moya ntate dinaka tsa moya le bile a o ka le iswa di bene re buile mora go tsile wa so go ba go lela ditaba tsa go no kana kana di tlogo di dingela wa ba tsa ka nna ina bo gone ka ne re le bona ka tola rona mo Afrika fa mo go ebe no go butsu ma kwa ena ka jeno da se re le bile a go lona molwana wa ka mo re eng go kona no ntate ke ale ke o taba hey mamiri wa Africa FM ha o sheba nako ke le 19 la metsotso ka mora ora ya le 10 ngwana masopa ke ba ngwana masopa o tsero mo re mo ho si go mongwe a bula mogala wa hae ka mo go hloka go buisana le yena ntšhenye le re tsangwe yo ba o finyana le posi go mongwe ba tle ba motsitsi ba haufi le posi go mongwe motho ya nyamelletseng kapo ya utsweditsweng ko nkile pesana nku le konyana mohlomong le tse ding tse ngata ka nna wa di gapile tseleng a ya mo le bogene mo re mahlabatheng mono a bile a ile batla diphoofolo tseno tsa gae ka ditokomane tse feletseng ntate sebatare a ka mogo ke a bobedi mme ke tlo teba gagolo sebaka mona magagana a sokodisa ka mona ga ke tsebe na o tla jwang ka ntleng o potela ka tla kopana ka nna yang o hlonyamele ka mona ha e go tlosa a ke a teba le lapa la go mongwe le matsimane a mofumutse maseru le re mora wa lona o matsibolo o le bitsang phosi go mongwe tsule taolong ka tsela e kgethileng ka o hlapa ola ditho lelapa le o gagatha batswadi ba hae ba magalemela digomo tsa batho tseo a ntseng a dinka ka boqhekanyetsi a sa balefe ka ne da sa balefe re tla utlwa a ntse re tswela pele ke bona magantsho semanama a lo semanama setimela ba sotho a lo ka ma Africa Radio Television ka mo ga o lo jwara he ba iso ke hlekile ka nna ena mona masopa itse wa teba ke tla mmona ha hlaha le mo ke mo lebelletse bona teng tla mmona le ha hlaha mo empa nna tle ipote ka mona ka mmarakeng ba iso wo solo tala jwale re ba le mathata ba iso ha re tloleng go thana go telele jwale ge a ingwelwa pheko kena e ka jwale ntena mme ke bona ka se tlo felelwa haufinyana monyaolone ke bona ka o tlo felelwa haufinyana go ja go potlaka Hlephe chemical e bolaya ditlamatlama o se ke wa kgotha beke le beke
Mohlwatshepe, Moroboi, metso ya difate le tseo o sa di hlokeng jareteng ya hao. Monyaulo wa mafelo a beke ena o fumana botlolo tse 20 ka 1,200 fela. Ha e le tse hlano tsona o di thola ka 300 fela. Letsetsa Hlephe dinomorong tsena 64001234 ke re ke 64001234. Selemo ke sa 2025 mme mang kapa mang o lakatsa ho bona phetse hantle mmeleng. Jwale ha e tseba ka Pula Madiboho Omega Oil ke a pheta ke re tseba ka Pula Madiboho Omega Oil lena ke pheko e ikgethileng ya lefu la pelo le phallo ya madi. Pula Madiboho Omega Oil e beha tswekere taolong, e phekola lehlaba, e thusa bakeng sa kgetholla maikutlo e leng sona stress, e fedisa mokgathala, e fana ka boroko, e hlatswa pelo, e hlwekisa diphio le senya, a thiano le serame, e teng e bapale ya maobane, e teng mo thusa bakeng sa sebete, bothata ka mpeng, ho seng tlwaneng hantle. Moriana ona o matlafatsa mmele le masapo, o tsosolosa sesole sa mmele. Mokgwa wa tshebediso o no kgaba 15 minutes pele o jwetsa hoseng. Jwale tseba hore moriana wa Pula Madiboho Omega Oil o tla e fumana hohle ka rona ya Lesotho, mme bakeng sa ntle ka botlalo kapa hona o kenya order o ka letsa kapa re batla dinomoro tsa 64001568. Jwale he Basotho ba heso, ha re neng Pula Madiboho Omega Oil e le hona hore le re phetse hantle mmeleng. How long Basotho, how long Africa, how long? Wana masopa are o teba ka matla maholo ha ke o bone e re tle ke bona na ke a mo fumana ka nna ena. Wana masopa Sebaka kemo akbone ala ba ka wangamo e re go pose mamedi fela rona ta ba rona ke fe le la pala go mongwe le matsieng ha mofumotse maseru le re morawa lona wa matsibolo ele phosi go mongwe o tsile taolong ka o hlapa ola ditho tsa lelapa le go gagatha batswadi ba hae ha ba moghalemella dihomo tsa batho tseo a ntseng a dinka ka bokanyetsi a sa balefe ka go mongwe ya de khawa mara le ngalo la se thata je nonta ale bwana dwaga kuana ndatwa pos e andani aba ke go utlwa mona ndatwa ka go sorosa mona ya pele ke mo sankana ka poese le monna o sala le mosadi modu o dia a so bele mosadi dadi bela o sala mogolo ke mo tswale mo 29 a so mama be ya metso go bo ba le ndadi nanda ke o di marita ba teta anta ringari eta na le la pase di la fa le na mo khalemela masapa anta ala sapa la kao ida ke khida ga lula ka nnete di anda di ha ba bua le ena ba le lapa go kopantse ke mena a ya mhlasa mang o fumana le sidi a sa gaotse a go go anda a go go ga fa hantle go gana hantle na bothata ba motho ke bofeng a go go ga pale tsa mo mamedi a sa go bothata bona ba phosi ka ga le la para go go etsa la bua ya le wanda di mazangale nda di go bontsha le motho a ka makgoma batho mme a go tlile bona go ka morago go le ka morago mo o tla tšhelete empa le go fumana gore
ha e tswa le go patala batho bana beng ba dikgomo o ba lefa ha ba le pentate ba le beng ba dikgomo ba tla lapeng kwano go batla patala o batla tefo o sebedisa tefo e seng patala o ntate go batla tefo jwale nna ke be ke a latola ke re ka nnete ha ke tsebe letho tabeng ena ya e le buang ka yona mme jwale o fumantsha le ba bang ha ba kgotsofale ba batla gore mohlomong tefo eo ke ntshe ke ba lefe jwale ke ka nnete ke tla lelefa jwang ke sa tsebe letho tabeng ya lona le mohlanka ka dikgomo tsa lona ya ntate jwale mena ha e hale ka go bua le yena ho ela ntate go so le dilemo jwale ntate a buisana le wena go tlohele mosebetsi ona wa gore bentsweng ka makgomo a batho go tla ba lefa jwale go sa ba lefe jwale ha o utlwisise wa lwantsha wa nkgagata wa o kgagata ya ntate ngwana gao yo motswetseng ngwana ba ke motswetseng moena wa gae godima ditaba tse o ile a reng moena gae godima ditaba tsena jwale ka ga ntse a le sikuang ka dipiesopong ile ga o etsela taba ena o la ba teng ga ke mo eletsa molaetsa a leka ka matla gore a bue le ena ela mogolwane gobaneng jala o sebile go isa matala letsogo a se ke mo kwisitse jwale a lefa go feta go bontsha gore jale o sile o batla go etsa ketseno le o moena jale moena a se ka ba o kwisitsa ka nnete ba le ba tshwarana ka matsogo empa ka nnete a ba tshwarana ka matsogo ke ka leka go kela dipakeng hele banna ga o ko boetswe tjena ditaba ga di sebetse tjena bele ga gale ke bua ka ditaba tsena ga o etswe jwale go duleng fatshe re buisaneng gantle taba di tseba gore ke di utlwale ya ntate la a boga o bonagale gore gosi ga o utlwisise taba ya kgalemelo ya lona le lelapa go bileng a sa bileng a le tsoela matla na o na le dikgato tse ileng la di nka gore le ke le mo isa molaong gore molao ko o sebetse kae ganke ntate dinagale ka ntate go etsa jalo go mo isa molaong ge le lelapa ka kopane le morena le setšhaba e le mmagokela a monka go ya mane matsieng go batho ba molao e leng bontate ba masole mme a re fitlha moo go bontate ba masole ba leka go bua le ena go hela wena monna fela boemo bona ba gore be o tla ketelela o se isitse matala wa gago letsogo ga o tsa ditaba tse tjena tsamaya le ga e le o tlhopha gore ka le ditaba di ne di ye setlwaeding ge go tlile ntate go tla gae go tla tsa tlhopha adi ha na mamelo ho maobane ha ke tsona heng kwa no ha mpoela o itola tsa masanka e o mo ma dulanti masanka e o dula ka mo ga gapo ga ntse le fisipong ya o disa ka mo ga gapo wena wa ha yena la ana go kopane e se le motho a batlang go lwantsha motho a bolela go se di o tla gagata motho eo ile nna ha wa letsa o letsetsa mme a dulang le moena gore hela masanga a bitsa mphosuki eo a tsa ka moo kompelise le go sheba gore na ebe o tla etsa jwang ha ka fumana moena
empa ya ntate ha o le jwalo mme o la etsa jwalo ke a utlwa a hlaba mokgosi ho e mong modisana a sebetsanela lebenya ke batho ba sebetsi mmoho ha se re fetela pele o la qetelletse a fihlile ho moena hae ha ka qetelletse a fihlile ntate hobane ha ke mo botsa moena ha ka ntsha ke a mo bona le ho mmona yena hore itse ha ya lebile ho moena mo fitile fela ha fapoela ho yena o bone eo mosebetsi mmoho le moena ha ya lebile dikgomo moo jwale ke a mo etsa ke re motho o mo boneng ha ya lebile dikgomo moo ke ka thuso e kupuweng ke mme wa hao hore ba ne ba mpabaele sedi batla ho ya motho o lo mo gagata ha ke re fetele mona ntate kgomong kena ka fola gadi monna eo mohlankana eo ya sale mogolo ga ka le a bitswang phosi ke batho ba ba kae ba seng ba lla ka yena ka dikgomo tsa bona ntate ba bangata haholo ke nka ba le ka ntlha le ka palo ka ntle ke ba bangata o di nka di etsa bang wa di rekisa dikgomo tsena o tla etsa tlhopho le beng ba dikgomo ebe ba mo fa dikgomo tseo tsa bona ditokomane o di isa ho motho e mong motho yena o lo di rekisa jwale le motho o mo fa tjhelete wa kgutla o tlo fa beng ba dikgomo ha ke utlwa ba tlaleha empa jwale matsatsing o di rekisa kae motho o dikgomo tsena ntate o di rekisa kae dikgomo tsena dikgomo tsena ho thwe di taka mona ka masteng di a tshela di a motsweng ke opausi jwale ha santa mo bukaletse dikgomo tseo tsa batho go motho eo motho yo loketeletsa sa sa mo lefe go ba diseng tšhelete tse go beng ba dikgomo o kekeletse jala sa sa founele le beng ba dikgomo go tlhopha le bona hela ke na le bothata ke bona lekgowa la ka jwale ga le sa mpatala ke se le motho a sa thotse ke sa ukwa fela ke se ke bitswa moreneng ga ke bitsa moreneng le batho ba mpolelela hela ge mola ka motho ka moraga wa bitswang tsosi ga re patale helang batho ba modimo ga le patale ga sebedisa lentswe lela go lefa ge re koselena la go patala ge le latlhela gole kwana mo sekekeng wa tla go le lata o tlhege sebediselela la tefole ankilate motho yone ga re lefe hela batho ba modimo ga ke tsene letho ka taba ena motho yona ke ne ke mogalemele gale gore hela tlwaela go etsa mosebetsi yona sa go kgabanya le batho mme ga ana kgoko gore a o kgaotse jale gana jale o emele le go makala motho go a leo la gae ga ke tsebe gona go etsela banka ka lona e sebile le mojameleng fela go tloa sethathong na o na ntse a tleya gore ga file goa lela gae dikgomo tse ta batho e be o a tleya go ba lefa o tloa sethathong ntate o na ntse a tleya go ba lefa goba ba bangwe ba nabile ba molata gona lapeng mona ba bangwe ke bona ba motseng mona mo go dulang ga ba na le mabaka a thata a ba tshwereng ba tla he gomo ke ena o ko ise kgolle ga o mala ka ntse re na le bothata ebe wa enta o isa mo kgoeng la gae mme ka moga matsatsinyana o tla tlae ka tšhelete le o fitlhae fa monga profolo e le gore ntate kgomongwe ntwa ya lona ka gaga lelapa ka mona e bakwa ke tsona diphoofolo tsena tseo moraga wa ntseng na dinka bathong mona a di rekisa ntwa ya rona ka ga lelapa ka mona ntate e bakwa ke tsena ya motho o nankang diphoofolo a di rekisa jale batho ba lelekisa nna ba batla gore ke ketelele ke lefa ba bangwe ba tshedi batho ba ga le moreneng gore ke bue le leloko la eso lelapa la eso e be jale ge kopanela go patela diphoofolo tsa bona ke reng ke nka etsa jale goba ga ke tsebe letho
ke kala le utlwa ka lona hore le ntse le file motho le lekgomo. Jwale bona ba o kenya ka ba motho o ke monna eo o na le boikarabello gore ka dilemo tsae ha ba kgotsofale ntate ho latela dilemo tsa motho enwa gore motho o la le dikarabello ba nkella go fela ka motho o ntse a dula lapeng moo ke ha so be le mosadi bale ba re ke mo phedisa ke tlameha gore ke etse ntho nngwe le nngwe ke ra o sa le mogolo o tlameha go phedisa nna kampo melato a ke e jaga melato e mengata ke nka e jaga nka ena e nepaetseng e seng eno ya bophekanyedi. Ha re ke utlwa mona ntate wa ha e le lelapa la hao le se le lwana ka lebaka la dikgomo tse tsa batho ba tseo phosi ya ntseng a dinka ntweng ye ya lona le phosi batho ba ba nkileng dikgomo na ba fihlona mola ntwe ya lona e ka tlong ka mo ntate a tlo ba fihle na o kila o sa o ke bona kwantsa o lwansa o kila o sa dikotsi ntate o kila o sa dikotsi ya ntate ka sonta mona mpatile mona nkgakgatha ka molamo hewan phosi ya ntate moga hao magata nna ena nyane nyamman o teng lapeng mo a re bua jeng isale a tsamaya maobane o keta go fitlha tsatsi lona lena fentse le ka sola le tjena a fita mpotsa gona ke mang a ntsamaya sa maaforika ke ga ke tsebe go gona ke mang a batla go tseba ka maatla gona ke mang motho a ntsamaya sa mono go lona mo maaforika go batla dinomoro tseo ke ga dinomoro o tla ipatlela tsona le gana jale sentse ke phomotse ke mosite ka mo wa ntsa e jaaka ba lapeng ka mo mmeketa go monathela o fitlhile ka mona mo ke pomotseng a fitlha popota ke botse hela ke se ke robetse mosankana a ba go ke batla dinomoro tsa mo Afrika ke ga ke tla go fa tsona ha ile o sa ke sebata wana masopa nomoro tsa phuthela tsa sentse di diteng ha o bula mahala o no a ile ka mo batla sebata ha o bule tla bua le rona hantle jwale re tla mo jetsa na re ile dinomoro kae ha o bule ke tlomoletsetsa gona bua nomoro tsa ke tsena mo ke la ba Afrika ba tlankela e tlomoletsetsa gona tje ya sa nna e batla o mnamolo mona e se le teng ya mo batla le yona hayo ana jale o ile go la le mantsa go mola teng hayo lapeng mo a ke go ntse wa ke go mamela Maafrika o ikulu kulo bana a mametso nta mametsa ha bula mahala ga mosoka mo ya nna ya gola na le mate go nta mametso go ntse go bua le wena a ke nta kwa ka o ka kwa ma ke tsela ba se bata go na le tabe che ona masopa che a kwalla ka mo nta tshle ke la ta phosi a ke tsachi la ta phosi ndate kwa ma wa o tate ke le bo sebata wana masopa o tla Maafrika le na go kopana le ena ja mola aha ka fumane ke rutlwe ba tsaya ka nna bona le mabaka a hlakileng kapa e ba ditaba ntse re sa hlalose hantle e ba ka nna bua tabe nngwe e itlwalang feta e o reng seng re e fumana ha jwale re ke mola ngwana masopa ko molate wa ka mo ka go mo a ka molate ona masopa ke jole banna tsena tshika nnete go lwantsha motswadi hlonipha mmao le ntatao hlonipha mmao le ntatao mantswe ke a tsebang ke yana gore hlonipha mmao le ntatao go na le insurance mo gobaneng tla ke letso matsatsi a potaphela matsatsi a malelele e re tle ke mmarakeng ke tla gotla Hlophe chemical e bolaya ditlamatlama o se ke wa kgotha beke le beke mohlwatshepe moroboi metso ya difate le tse o sa di hlokeng jareteng ya hao monyaolo wa mafelo a beke ena o fumana botlolo tse 20 ka 1200 fela
ha e le tse hlano tsona o di thola ka 300 fela. Letsetsa Hlephe dinomorong tsena 64001234 ke re ke 64001234. Selemo ke sa 2025 mme mang kapa mang o lakatsa ho bona phetse hantle mmeleng. Jwale ha e tseba ka Pula Madiboho Omega Oil ke a peta ke re tseba ka Pula Madiboho Omega Oil le ke pheko e kgethileng ya lefu la pelo le phallo ya madi. Pula Madiboho Omega Oil e beha tswekere taolong, e phekola lehlaba, e thusa bakeng sa kgetholla maikutlo e leng sona stress, e fedisa mokgathala, e fara ka boroko, e hlatswa pelo, e hlwekisa diphio le senya, a thiana le serame, yona teng e bapale ya maobane, e teng ho thusa bakeng sa sebete, bothata ka mpeng, ho seng kwaleng hantle. Moriana ona o matlafatsa mmele le masapo, o tsosolosa sesole sa mmele. Mokgwa wa tshebediso o no kgaba 15 minutes pele o jwetsa hoseng. Jwale tseba hore moriana wa Pula Madiboho Omega Oil o tla e fumana hohle ka rona ya Lesotho, mme bakeng sa dintlha ka botlalo kapa hona o kenya order o ka letsa palo le batla dinomoro tsa 64001568. Jwale he Basotho ba heso, ha re neng Pula Madiboho Omega Oil e le hona ho re ka phetse hantle mmeleng. How long Basotho, how long Africa, how long? Ngwana Masupa? Ana ngwana Masupa ka. O nyametse ka nne. E o tla hlaka nne na. Ngwana Masupa o kae? Ha kapo e fula tela maqhubu a ka mane o la tshware. O tla teba ngwana Masupa la tela maqhubu ka mane. Ngwana Masupa? Sebaka. Posia yo mo fuma. O bueleditse? Posi. Hewan. Morena o kae? Rega ta mo kae? How will you? How will you ngwana Masupa? How long Basotho how long? Mo Africa how long? Ngwana Masupa? Sebaka. Ke o taba. Mogala wa ka. Ndadi wa ka. Ga wa mala lenaneo la Letheka jeno mo Afrika. Ya sendade ke a leboha madi a mmeletse lenaneo la Letheka mo Afrika sendade wa. Ntate, re qeta ho buisana le ntate wa Phosi kgomong nngwe eo a llang ka mora ena e
wa hae a re nka nnete o mo tswetse matla lapa leo la hae kaofela o a lwana ka mono o a bileng a sebile a mokgakgatile e leng ntate ka ditaba tsa diphoofolo tse wa ntseng a di nka go batho a go wa di rekisa gape ke go utlwa mogana wa ka bolo ka mogata go gorena ditaba a se di ditse o tlo di sebetsa jwang o le mogena a re wa ntate mpeile go tate ditaba